дӯстони азиз, ҷуфти навбатӣ дар вазни то 74 кило рӯи ин гилем меоянд ва онҳоро мо барои шумо ошно месозем. Виктор Расадин, варзишгар аз дастаи хатлонду, ва инчунин Ромиз Амирқулов. ин варзишгар аз дастаи Душанбе ки бо либоси кабуд рӯи майдон омадааст. ҳоло Расадин пеш аст. хуб, ҳамлаи рақибро барои ки ҷавобан ҳамла намуданаш боз ду холи дигар мегирад. акнун як кӯшиши дигар барои тобиш додан, вале муваффақ намегардад. хуб, бисёр хуб. боз ҳам Расадин инҷо талош кард ва барои як даромади хуб ду имтиёзро ба даст овард. оҳиста оҳиста пеш меравад Виктор ва ду хол гирифта, бибинед ки натиҷаро шаш кард. ва акнун рақиби ӯ низ дуюм кӯшиш дорад. Ромиз боз ба муваффақият талош мекунад, вале ҳоло ҳамин миқдори холҳо рӯи намолавҳа ба нафъи Ромиз навишта шудааст. ай хуб, инҷо ду хол арзёбӣ бояд шавад. ҳамин тавр ҳам шуд. намолавҳа ба 8 рақам мезанад. як расиш ба сар буд ини партофт, вале ҳамааш хуб аст ба фикрам. Расадин як сарро дошт ва кор ҷиддӣ нест. хуб, боз кӯшиши навбатӣ аз ҷониби рақиб. бисёр лаҳзаи зебо ва мебинед ки муқовимат нишон медиҳад Амирқулов ва наздик мешавад барои баробар намудани натиҷа. хуб, дӯстони азиз, марҳилаи аввал ба интиҳо омад ва баъд аз чанд лаҳза қисми дуюми нерӯсанҷиро мебинем. ҳолати такрорӣ намоиш дода мешавад. хуб, дӯстони азиз, чанде аз
ҳолатҳои такрории дигар рақобатро мо инҷо низ дидем. мегзарем ба нерӯсанҷие, ки ҷараён дорад. Виктор Расади муқобили Ромиз Амирқулов дар майдон гӯштин мегиранд. хуб, инҷо аз пушт гӯем ки худро пурра ба рақиб партофт ва ҳамон пуштгузарӣ боз як имтиёзи духоларо барояш собит сохт. хуб, дӯстони азиз, нерӯсанҷӣ дар вазни то 74 кило миёни варзишгар аз канори сурх Мадасан Ашрафхонов ва канори кабуд Иқбол Эркаев ба тартиби пирӯзӣ ба нафъи Мадасан интиҳо ёфт, чун мағлубияти техникӣ буд. фикр кунам каме зонуи варзишгари кабудпӯш нотоб шуд. варзишгар аз дастаи душанбе пирӯзӣ ба даст овард дар чанд лаҳзаи. хуб, дӯстони азиз, ҷуфти навбатӣ миёни Бобокалонов Муҳаммадалӣ ки канори сурхро ихтиёр кардааст ва рақиби ӯ Ромиз Амирқулов. нерӯсанҷӣ оғоз меёбад. оҳо, фишор аз ҷониби Муҳаммадалӣ ва бибинед ки 4 хол. ой, 6. бибинед, боз ба 8 наздик мешавад. бисёр олӣ. дар як лаҳзаи ночиз мебинем ки пирӯзиро қабл аз муҳлат Муҳаммадалӣ Бобокалонов ба даст овард. бисёр лаҳзаи хуш ва лаҳзае ки тантана бахшид ба ин чорабинии имрӯза. навори такрориро мебинем.
мерем. خب دوستان عزیز دیگر باره شما رو با نیروسنجی های وزن تو 74 کیلو دعوت میکنیم. رقابت میان عمرف و شهرت اینجا جریان میگیرد. ببینید خب تلاش از هر دو جانب حالا پستر است و یکدیگر رو میسنجند یا به قول دیگر میآموزند. 30 ثانیه است نیروسنجی به همین ترتیب ادامه می‌یابد. حتی داور نیز دعوت میکند که باید که جریان بگیرند. حالا بیایم که همون بند گیره را کشوده نمیتوانند کرده و گرچند کوشش ها بیشتر میشوند. خب اکنون کوشش از جانب شهرت به نتیجه ولی مقاومت اینجا از سوی عمر احساس می شود. این نیروسنجی است که گویم که بسیار هم جریانش کمتر است و ببینید که طول انقریب 2 دقیقه سپری می شود و یک امتیاز نو شده گردید. خب مقصود عمرف پیشصف است. این وزن تا 65 کیلو است و دوستان مرحله که نیم فینالی ارزیابی می شود و شهرت ظفرخان اینجا گویم که حالا با اکتفاییت از پیشرفت رقیب کشتی میگیرد. خوب 3 دقیقه اول با همین نتیجه به انتها آمد و باشد که در نیمه دوم ما پرتوفت‌های خوب و بیشتر را ببینیم. خوب دوستان عزیز توجه میکنیم ادامه نیروسنجی در همین وزن تا 65 کیلو که در مرحله نیم فینالی جریان دارد. دو ورزشگر یکی شهرت ظفرخان از دسته دوشنبه، دیگر مقصود عمرف از دسته خطلان 2. مقصود
аз рақиб дида ҷавонтар аст, бо 3 сол ва ҳоло бибинед ки ой, ин фишор як холро ба даст овард. ҳамон натиҷа, ҳамон амале ки бо фишороварӣ ва аз майдон канор гузоштани рақиб як холро ба нафъи Мақсуд собит сохт. бибинед ки Шуҳрат натиҷаро бо ҳамин тартиб баробар мекунад. яъни ой, бисёр партофти хуб ва муҳимтар аз ҳама натиҷабахш. бибинед як тобиши дигар ва боз ду холи дигарро дар ҷайби худ мезанад, боз ду холи дигар. натиҷаро 7 мегардонад Шуҳрати Зафархон ва ҳоло акнун варзишгари канори Кабуд Мақсудро мебояд талошро зиёд кунад, чун бо як боз як холи дигар, вале ин кам аст. хуб 1.5 дақиқаи дигар тақдири нерӯсанҷиро ҳал мекунад ва Шуҳрат каме хаста ҳам мегардад. бибинед ки ва метавонад бовар кунед ҷараёне ки дар нимаи дуюми ин нерӯсанҷӣ мо мушоҳида мекунем, ана ҳамон костагиҳои нимаи аввалро пуррару пуш кард. кани фикр кунам мешавад, вале на, инҷо қисми зиёди бадан, яъне ки дар ҳолати хуб муҳофизат буд ва нашуд. бибинед 8-4. акнун чӣ мешавад? акнун каме дасти Шуҳрат лат ҳам бардоштааст. табибонро муроҷиат мекунад ва хуб аст ки дар ин лаҳза мо навори такрориро бубинем. хуб нерӯсанҷӣ идома меёбад баъд аз як таваққуфи начандон. бисёр лаҳзаи ҷолиб. ба тартиби пирӯзии қабл аз муҳлат Шуҳрати Зафархон варзишгар намоянда аз дастаи пойтахт пирӯзиро ба даст овард, вале аз осебаш нигарон аст.
خب دوستان عزیز، مخلصان گوشتین طرزی آزاد، اکنون نیروسنجی های نهایی برپا می شوند. بخوری برای به دست آوردن عنوان قهرمانی و نشان طلا در وزن تا 57 کیلو شروع می شود. دالر دوستانباєв و نیروسنجی فینالی رو همکارم مرادعلی تشاєв برای شما شرح و توضیح می‌دهد. همدیاران، مخلصان و دلباختگان گوشتین طرزی آزاد، اکنون میرویم با قسمت فینالی. در اینجا با یک تگ سرخ پهلوان دوستانباєв با ایال بهر به دست آوردن نشان طلای قسمت فینالی مبارزه میبرند. حالا نبرد آغاز شده است و اولین حرکت ها برای به دست آوردن اولین امتیاز خواهد بود. دوستانباєv کشتین میگیرد. دالر است. اوه ایلاین در اینجا ایال بسیار گوشتنی خوب میگیرد. حالا اولین حالت داشتن از جانب این ورزشکار است که در وزن 57 کیلو امتیاز اول، دو امتیاز اول را صاحب می شود. نوبت دیگر آنها رو برای همدیگر استادند و برای به دست آوردن امتیاز مبارزه میبرند. گوشتین طرزی آزادی نماد ورزشی که از رمزیکار یا از ورزشکار مهارت بلند را طلبگار است. ببینید در اینجا ایال بیلیالوبسکی بیشتر و بهتر نسبت به رقیب برای به دست آوردن نشان طلا حرکت میکند. احتمال است که این لیگیونر که با تیم منتخب کشور پیوست گردیده است برای به دست آوردن نشان طلا خیلی نزدیک است. حالا برای دالر از کنار مصلحت میدهند تا اینکه دالرانه مبارزه برد، ولی چون میبینیم در اینجا از دالر دیده ایال گوشتنی خوب میگیرد. اوه شاید برای دالر امکانیت شود. کی در اینجا امتیاز پیدا میکند؟ این امتیاز نوبتی برای ایال نزدیکتر میشود. دو امتیاز دیگر. بله
ایال با پیش میرود. حالتی توشه. اوه این حالتی توشه است. دوباره مرکز نشون. بله این پیروزی است که پیش از مهلت برای این ورزشکار موفق میگردد. ایال بیلالیوبیسکی در اینجا اکنون نشان طلا را این لیگانری که نواکک با تیم تاجیکستان پیوسته است به دست آورد. قهرمان جمهوری تاجیکستان یا چمپیون جمهوری تاجیکستان ایال بیلالیوبیسکی که او در مقابل دالرانه مبارزه برد ولی نام دالر رو شایسته شد. دالر در مقابل او نتوانست که نشان طلا را از آن خود کند. اکنون دوستانی عزیز از وزن 57 کیلو می رویم به نبرد پهلوانان 65 کیلو. کودیف عبدالمجید بر مقابل جمشید شریپوف برای با دست آوردن نشان دوم طلا میان همدیگر رقابت را آغاز کردند. کودیف از کنار سرخ است و جمشید باشد از کنار کبود. بر مقابل هر دو حالا مبارزه را آغاز کردند. حالا در مرکز میدان دست فشاری میان این جفت خیلی پرقوت و قوی دارد. کودیف نزدیک می شود. جمشید شریپوف در مرکز میدان کمی دورتر می رود. کودیف قدم به قدم از مرکز میدان با برای پای داشتن عرفش می رود. برای جمشید مصلحت میدن که لحظه اولین امتیاز برای کودیف نزدیکتر است. بله از پشت رقیب گذاشتن برای دو امتیاز به دست آوردن. کودیف در مقابل جمشید خیلی قوی است. اولین امتیاز دو امتیاز اول را برای کودیف هدیه میکنند. حالا نوبت دیگر اکنون ببینید. کودیف جمشید روبروی یکدیگر قوی ایستادند. هر دو نزدیک میشن به هم دیگر برای به دست آوردن نشان طلای وزنی 65 کیلو. جمشید یک حرکت زیبا کرد ولی کودیف از حرکت رقیب در حال خود را کنار برد. نوبت دیگر ببینیم. خب کودیف اطراف رقیب چرخ میزند. جمشید با هم روبرو قوی ایستادند.
جمشید رو ببینید نزدیک می رود. قبل مخلصان در اینجا میگویند که خوبه. اوه جمشید اکنون برای پیدا کردن پای کودیف حرکت میکند و پای رقیب را مستحکم می‌دارد. اوه باز کودیف اکنون 2 امتیاز دیگر را صاحب می شود. عجب نبرده. بله هر کسی پر قوت حساجت برای گفتار نیست. اکنون کودیف 2 امتیاز دیگر را با شرح دادن جمشید صاحب می شود. در مجموع 6-0 کودیف پیش می رود. عجب نبرد، عجب دیداره برای به دست آوردن مدال طلای وزن 65 کیلو. این پهلوانان میان همدیگر چنان نبرد میکنند که کس از دیدنش به حیرت میآید. خب اکنون جمشید باور کنید راند دوم باقی مانده از دوستان عزیز. 30 ثانیه تنفس می روند. با گذشت 30 ثانیه دیدار نوبتی یا راند دوم بهره به دست آوردن مدال طلا وزن 65 کیلو. کودیف بر مقابل شریپوف. جمشید مبارزه برای به دست آوردن مدال طلا است. حالت‌های تکرار را می‌بینیم چگونه است. بسیار عجب نبردهایی است. دور دوم برای جمشید امتیاز یا شانس کمی دیگر باقی مانده است، اما این گوشتین است. با قول دیگر لیگانیرهایی که با تیم منتخب جمهوری تاجیکستان پیوستند حالا در قسمت های فینالی بر مقابل پهلوانان ما خیلی سرسخت و فرق کننده هستند. اکنون آغاز شد راند دوم و این کودیف 2 امتیاز دیگر را صاحب می شود. این برد است برای کودیف. این برد است با حساب 10-0. جمشید را حتی با قول دیگر برای نفس کشیدن امکان نداد. کودیف آفرین. عبدالمجید کودیف در وزن 65 کیلو عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان را به دست آورد. عجب نبرده بود.
ҳамдиёрони азиз, акнун набардҳо миёни паҳлавонон дар куштини тарзи озод идома меёбад. ҳоло бояд ҷуфти дигарро пешниҳод кунам. ба ростӣ дар ин ҷо қисматҳои финалӣ баъзан ҳолатҳое аст ки қисматҳои финалӣ меяд аслан ки он тартиботе ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аст ба фикрам дар ин ҷо дида намешавад. баъзан ҳолат қисмати финалӣ меяд бо набардҳои дигар меоянд. ба ҳоло норавшан аст ки кӣ мебарояд ба майдон. ба қавли дигар набардҳои омехта. ҳоло бубинед аз вазни 65 кило вазнҳои сангин вазн ба фикрам мебарояд. дар ин ҷо ба пурагӣ медонем. баъзан вақт мо маҷбур мешавем табло нигоҳ кунем ва аз рӯи табло гап занем. ба фикрам ин финал нест. ин набардҳои дигар аст. Фаридун Одилов мебарояд. ҳамдиёрони азиз, чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзи озод аст. ба ростӣ ки тартиботе ки мо гуфтем пештар қаблан нест. баъзан ҳолатҳо қисматҳои финалӣ меояд, баъзан ҳолатҳои дигар набардҳои ва сангин вазнҳо ба пеш меояд. вале ба ҳар ҳол акнун мо бояд биёбем ки дар куҷо гӯштин мегирад. муҳим қисмати ҳаракатҳоро пешкаш мегардонем. дар ин ҷо набардҳои зебо ва новаста аз ин телевизиони варзиш пахши мустақими онро манзури шумо бинандагони азиз мекунад ва моро ҳамроҳ бошед. меравем акнун ба набардҳо анамин сангин вазнҳо. Фаридун Одилов, сипос ба коргардон Фирӯз Бахтибеков ки моро дар ҳол рӯи навор нишон дод. ман ба ростӣ хуб маҷбур ҳастем ки баъзан ҳолат ки паҳлавонон номоян ҳастанд мо маҷбур ҳастем худро нишон диҳем. хуб Фаридун Одилов бо аз канори кабуд бар муқобили рақибаш ба майдон мебароянд. агар табло хуб мешуд дар ин ҷо табло вазни 57 кило нишон додист. ба фикрам 65 кило нишон додист. иваз гардад табло иваз гардад хуб мешуд. ино сангин вазнанд вале мо мардумро бояд фаҳмонем ки дар чанд кило гӯштин асту дар таблое ки нигоҳ мекунанд ба мо бовар мекунанд. хуб 65 кило ман мазарат вазнҳои сангин вазнанд. Фаридун Одилов бо рақибаш барои давраҳои боло мубориза мебаранд. вазни болои Фаридун Одилов бо Наврӯз Назиров
ولایت مختار کوهستان بدخشان گشتین میگیرند. فریدون 2 امتیاز را به دست آورد. دو امتیاز دیگر برای فریدون. حساب 6-0 میشد. حالت توشه تمام پیروزی است. فریدون عادلوف به مشکلی در دوره اول، این دوره اول است شد مبارزه میبرد. دوره سیوم اکنون بعد از دیدار فریدون عادلوف اینجا خورشید شمسیدین بر مقابل خورشید اشرف مبارزه را آغاز کردند. 97 کیلو این پهلوانان 97 کیلو هستند که برای امتیازهای نوبتی مبارزه میبرند. اوه اولین امتیاز، یعنی 2 امتیاز اول برای پهلوان از کنار سرخ. 2 امتیاز دیگر، حالا 2 امتیاز دیگر. حالت توشه می رود اینجا با تخت پشت نگاه داشتن رقیب. این پیروزی است. این هم مثال نبرد فریدون عادلوف اونقدر مشکلی نبود. پهلوان ولایت سوخت خورشید اشرف پیروزی را به دست آورد.
паҳлавонони вазни 74 кило дар даври чаҳорум миёни ҳамдигар мубориза мебаранд. аз канори кабуд маҳмадалӣ бобокалонов бар муқобили ромиз амирқулов, ду паҳлавони шаҳри душанбе. ба ростӣ нафаҳмидам аз кадом хотир бошад. дар ин ҷо ҳанӯз ҳам вазнҳо дам ба дам тағйир меёбанд, қисматҳо лаҳза ба лаҳза иваз мешаванд. ҳанӯз ҳам ҳамон доираи асосие ки барои мо фаҳмо бошад афсӯс ки нест. хуб, бармегарданд акнун паҳлавонҳо баъд аз истироҳати кӯтоҳак бенабард. ба фикрам ҳар доваре ки хоҳад назди худ даъват мекунад. паҳлавонҳоро маслиҳат медиҳад, бозпас мегардонад, боз гӯштин гиред. акнун аввалин имтиёз барои паҳлавон аз канори кабуд ромиз амирқулов. ду бо ҳисоби дуи дигар 4. бубинед чӣ гуна аст набарде ки ба мисли рақобатҳои пештара шояд идома ёбад. ду имтиёзи дигар ҳар як топ додан имтиёз медиҳад, яъне ҳашт ва ҳолати туше мебарад. пирӯзӣ аст ромиз. дар ин дидор даст боло мешавад. ки мебарояд ҳоло? мо акнун мекобем. шояд вазни 74 кило идома меёбад. аз дидори Виктор мо тахмин мезанем ки вазни 74 кило боз идома меёбад. берақиб аст. Виктор Расадин паҳлавонест ки ҳанӯз рақибаш аз канори дигар бо Мадасан Ашрафхонов аст, паҳлавони шаҳри Душанбе. аввал вардишгарон мебароянд, баъд доварон мебароянд. Виктор Расадин бар муқобили Мадасан Ашрафхонов дар даври чаҳорум рӯ ба рӯи якдигар меоянд. аввалин ҳаракат, ду имтиёзро барои Расадин. довар нишона медиҳад ҳанӯз имтиёзро барои Расадин. Виктор Расадин маълум аст ки имтиёзҳо аввалин имтиёзро ба даст меорад. ду имтиёзи аввал барои ӯ ҳадия мешавад. барои ин паҳлавоне ки аз канори кабуд аст, аввалин рақобат имтиёз меорад.
باز رصدین یک بار دیگر از پای رقیب می‌دارد. برای از پشت گذشتن بهره به دست آوردن 2 امتیاز دیگر حرکتش پابرجا بود. دو امتیاز دیگر هدیه میشه، 2 امتیاز دیگر سمت دیگر. این پیروزی است فکر میکنم برای رصد این ویکتور. پهلوانان ما با این لیگیونرها حتی نفس کشیدن نمیتوانند. فرقیت از زمین تا آسمان است. ویکتور رصدین در این دیدار با گذشت همگی دقیقه بیشتر پی در پی به دست آوردن امتیاز او را دست بالا میگرداند. اکنون منتظر میشیم برای دیدارهای من بعده. با دست آوردن نشانی برنجی در وزن 86 کیلو رقابت ها شروع شد. سامان سیدعلیف مقابل پولاجون برهانوف مبارزه میبرند. حالا اکنون با قدر ما برای یافتن پهلوانان اکنون کمک رسان پیدا کردیم که این خوب است، چون که بعضی از نبردهایی که پیشکش میشد نه در تابلو نمی برآمد نه در روی خط ما بودند. حالا خوب است، برای جای سیوم مبارزه است در وزن 86 کیلو. به امتیاز میان سامان سیدعلیف و پولاجون برهانوف ادامه دارد. کسی از این پهلوانان امتیاز به دست نآوردند. دو امتیاز اول را برای سامان سیدعلیف دادند. هیچ کس از این جفت برای گشتن گرفتن هنر شایسته خود را نشان می‌دهد. خیلی کم فعال هستند، باید این را داور معین سازد. داور مرکز اطراف آنها چرخ میزند.
با 2 امتیازی راوند اول این جفت اکنون از هم جدا شدن برای استراحت و بعداً برگشت برای ادامه نبرد خواهد شد. حالتهای تکرار رو می‌بینیم. اولین امتیازی که در اینجا سامان سیدالیف به دست آورد. اکنون برای دوباره با هم آمدن پهلوانان در وزن 86 کیلو برای به دست آوردن اولین نشان برنجی پهلوانان با هم رو بر آمدند. تابلو حساب نمی‌کنه شاید. تابلو باید حساب شد تا اینکه میان مخلصان مفهمی نشود. اوه اکنون حالا ادامه رقابت در وزن 86 کیلو بهره به دست آوردن اولین مدال برنجی. از پای می‌دارد در اینجا سامان سیدالی برای به دست آوردن امتیاز نوبتی حرکت می‌کند. از گلمی گشتنگیری بیرون رفتن برای رقیب اولین امتیاز هدیه می شود برای پولوجان برهانوف. اینجا برای امتیاز نوبتی به دست آوردن حرکت ها باید زیادتر شود، چون که بسیار حالت توقف است که این حالت های توقف برای پهلوانان اونقدر جالب نمی افتد. جو امتیاز نوبتی را به دست می آورد سامان سیدالیف. حساب 8 بر 1 می شود و همین طریق با نتیجه 8 بر 1 سامان سیدالیف پیروز می شود و اولین نشان برنجی وزن 86 کیلو می شود.
یکی از کارشناسان سابق پهلوان محبوب تاجیک فاتح پهلوان در اینجا حضور دارد. فاتح مختاروف در اینجا حضور دارند و همچنین دیگر مهمانان هستند که مسابقات امروزه ما را رنگین میکنند. اکنون دوستان عزیز وزن 86 کیلو برای به دست آوردن دومی نشان برنجی پارپیف گوشتین میگیرد. پارپیف محمد اسلام بر مقابل آیت الله صادروف مبارزه است. جفت دویمه که برای به دست آوردن مدال برنجی مبارزه میبرند. از روی نبرد حالا پارپیف محمد اسلام با از کنار سرخ است و رقیبی او باشد آیت الله صادروف از کنار کبود گوشتین دارد. حالا به امتیاز برای به دست آوردن خالهای اول این جفت بهر به دست آوردن نشان برنجی تلاش میکنند. که اولین امتیاز رو به دست می‌آورد در اینجا صابروف. دو امتیاز برای پارپیف نشان دادند. دو امتیاز دیگر اما پارپیف حالا امتیاز از دست می‌دهد. برای راوند اول مبارزه بردن با حساب 4-2. حساب در دور اول باقی مانده است. چهار بر دو دور اول جمع باز کردید. برگشت با ادامه نبرد در وزن 86 کیلو برای به دست آوردن مدال دوم برنجی اکنون شروع می شود.
Парпиев бо Сабуров баҳри ба даст овардани дуюмин нишони биринҷӣ миёни ҳамдигар рақобатро оғоз карданд. Бубинед дар инҷо хеле олӣ кор мекунад Сабуров. ду имтиёзи дигар ҳадия бар ӯ аст. Оҳо, боз имтиёзи навбатиро ба даст меорад ва акнун метавонад навбати дигар партояд. 8 мешавад. ҳисоб ба суди Сабуров боло меравад. қисматҳои минбаъдаҳ ҳисобро ба суди Сабуров боло мебарад. паҳлавонон киро интизор ҳастанд? табибро. дар ҷараёни рақобат ҳоло таваққуф шуд. табиб мекобем. баргашт баъд аз ҳуштаки довар ба идомаи рақобат барои чанд лаҳзаи дигар. имтиёзе барои Сабуров ҳадия мешавад. ҳисоб 11-4 аст. барои тӯлонӣ кардани вақт дар инҷо Сабуров оятулло вақтро кашон медиҳад. дар табло Сабуров ном навишт шудааст, дар суратҷаласа Садуров аст. эҳтимол аст ки Сабуров аст.
اگر من اشتباه کرده باشم دوستان عزیز معذرت، به خاطر که همین است. در ورقه که در دست ما سورج جلسه است نصب سادروف است و در آنجا صابروف است. خب این پیروزی مهم برای صابروف یا سادروف هدیه شد. مهم او نشان دومی برنجی را به دست آورد. اکنون حالا برای ما سورج جلسه را در وزن بالاتر، وزن 97 کیلو آوردند. ولی پهلوانان وزن 97 کیلو سامان کریموف بر مقابل فریدون عادلوف مبارزه میبرد. فریدون عادلوف از کنار کبوت و سامان کریموف از کنار سرخ شاید برایت. سامان کریموف حضور ندارد به فکرم در اینجا در میدان نمیدارد. و همین طریق فریدون در دور دوم هم دست بالا می شود. اینجا اکنون جفت دیگر در وزن 97 کیلو شمسیدین یا فرشید شمسیدین شهر دوشنبه از کنار سرخ است و این پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان است. نوروز نظیرف که روی نوار بود. Приготовиться вес 74 килограмма. РКФ Пол Расадет Виктор. Новоколон Мухаммад Али. Ашмархот Мадасан. Приготовиться вес 74 килограмма. فرشید شمسالدین حالا برای به دست آوردن امتیازهای اول میان رقیب حرکت میکند و این پهلوان بدخشی نوروز نظیرف است که رو برای استاد است. حالا حرکت ها میان پهلوانان سنگین وزن شروع شد.
این برد است برای پهلوان سوخته. دوستان عزیز ادامه گزارش ما در گزارش همکسبان ما رقابت های وزن های بالاتر می رویم و چمپیونات جمهوری تاجیکستان باید به گشتری طرز آزاد ادامه دارد. دوستان عزیز ادامه رقابت های وزن 74 کیلوگرم بین ارکایف اقبال و ویکتور اسدین ادامه داره به پایان رسید. در اینجا ویکتور اسدین غالبیت به دست آورد با حساب 10-0 و در ادامه رقابت های دیگر را پیگیر می شویم که بازکی ها روی گله می برویند. اینجا نمان لحظه های تکراری به نوار گذاشته می شود. تماشابینان عزیز میان رقابت های که ارکایف اقبال با ویکتور اسدین در رقابت آخرینه که اینجا پیشنهاد شما گردید. خوب تماشابینان گرامی رقابت دیگر میان بابوکالونوف محمدعلی با اشرفخانوف مدسان آغاز می شود و باید قید نماییم که رقابت این دو پهلوان برای راه یافتن به دور دیگر است و اینجا داور اشاره می کند که رقابت آغاز می شود و می بینیم که در این رقابت چگونه پهلوانان برای راه یافتن به دور بعدی کوشش و تلاش میکنند. باید قید نماییم که بابوکالونوف محمدعلی از جانب انمان لباس های سرخ اینجا به میدان آمده است و اشرفخانوف مدسان با لباس های کبود رقابت میکند و نگفته نماند که الکی مدسان با 2 امتیاز و باز 2 امتیاز دیگر و الکی شماره امتیاز او 6-0 می شود و باید قید نماییم که در اولین دقیقه رقابت که حالا 45 ثانیه پشت سر شد الکی حساب 8-0 است و یک پرتافت دیگر و اینجا غلبه صاف به سود اشرفخانوف مدسان نصیب شد و مدسان توانست که در کمتر از 1 دقیقه غالبیت را به دست بیارد و بابوکالونوف محمدعلی را ناکام کند.
хуб тамошобинони азиз, баъд аз анамин наворҳои такрорӣ ивази вазн мекунем ва рақобатҳо дар вазни 97 килограмм идома меёбад ва интизори ба майдон омадани варзишгарон ҳастем. хуб тамошобинони азиз, дар вазни 97 килограмм Ашуров Хуршед бо Назиров Наврӯз рақобат барои ба даст овардани ҷои сеюм инҷо интизор ҳастем ки то ки ба майдон биёянд ва баъди чанд лаҳза ин рақобат сурат мегирад ки ин ду паҳлавон Назиров Хуршед дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро намояндагӣ мекунад ва Ашуров Хуршед бошад дастаи вилояти Суғдро ва рақобати ин паҳлавонон барои ҷои сеюм сурат мегирад ва баъди чанд лаҳза рақобати паҳлавонон оғоз мешавад. тамошобинони азиз, инҷо паҳлавон интизори ба майдон омадани рақибаш аст, чунки аз ҷониби довар садо карда шуд ки рақиб барои иваз кардани анамон либос берун рафт ва баъди чанд лаҳза бармегардад ва рақобат оғоз мешавад. довар ишора мекунад барои оғоз гардидани рақобат байни Ашуров Хуршед бо Назиров Наврӯз. Рақобат тавре ки гуфтем барои ҷои сеюм аст ва оғоз мешавад. тавре ки қайд намудем, паҳлавонон Ашуров Хуршед вилояти Суғд ва Назиров Наврӯз бошад вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро намояндагӣ мекунанд. Рақобати ин ду паҳлавон барои ба даст овардани медали биринҷӣ аст ва инҷо як партофти чорбала аз ҷониби Ашуров ба қайд гирифта шуд ва боз инҷо аз ҷониби довар ба Ашуров имтиёз ҳам дода мешавад ва ба Назиров ҳам аллакай ду имтиёз доданд. ҳисоб 10-2 мешавад дар аввалин дақиқаи рақобат ва ҳатто довар рақобатро манъ кард, зеро ки дар ин ҷо тавонист Ашуров дар аввалин дақиқаи рақобат бо ҳисоби 14-2 ғолибият ба даст биёрад ва ҳамин тавр сазовори ҷои сеюм дар вазни то 97 килограмм гардад. ва ин ҷо наворҳои такрориро хоҳиш мекунем ки ин ҷо ба навор гузоранд, зеро ки як партофтҳои бисёр ҳам олӣ аз ҷониби Ашуров ба қайд гирифта шуд ва партофтҳои олиро ҳам анҷом дод. ва ин ҷо наворҳои такрориро мебинем ва сипас рақобати дигарро пешниҳоди шумо мекунем. Bagilem davet edilen Karim Somon, Farşeli Şemsidi. Asaba binamudaki Karim Somon, Boliviyat ve Farşeli Şemsidi başlıyor. инҷо аз сабаби ба майдон омадани рақиб ба Каримов Сомон ғолибият дода шуд дар вазни 97 килограмм. 60 kilogram Şoyev Suluhon, Abdukarimzoda Mahmud, Muhrev Rojoysi, Teorikler, Sayri
خوب тамошобинони азиз иваз карда мешавад дар ин гилем ва дар вазни 61 килограмм дар вазни 61 килограмм Шоев Субҳон бо Абдукаримзода Маҳмуд рӯи гилем меоянд. довар ишора мекунад рақобатро дар вазни 61 килограмм байни Шоев Субҳон бо Абдукаримзода Маҳмуд. рақобат даври ниманиҳоӣ аст ва бояд қайд намоем ки дар дақиқаҳои аввал ҳар дуи паҳлавон кӯшиш доранд ки барои имтиёзи аввал талош кунанд. бояд қайд намоем ки Шоев Субҳон бо либосҳои сурх ва Абдукаримзода Маҳмуд рақиби ӯ бо либосҳои кабуд баҳри пирӯзӣ талош карда истоданд. ва инҷо як лаҳзае ҳаст ки Субҳон барои имтиёз кӯшиш кард ва инҷо ду имтиёз ба Абдукаримзода Маҳмуд дода шудааст аз ҷониби довар. ва боз Маҳмуд кӯшиш карда истодааст ки пайи ситонидани имтиёз аз Субҳон кӯшиш намояд ва дар ҳоле ҳаст ки ӯ метавонад. фикр мекунам довар инҷо рақобатро манъ мекунад. дигарбора оғоз мешавад рақобат байни Субҳон ва Маҳмуд. бояд қайд намоем ки Абдукаримзода Маҳмуд бо ду имтиёз дар айни ҳол дар пеш аст ва мебояд ки Субҳон кӯшиш намояд ки тавонад аз Маҳмуд имтиёз ситонад, зеро ки дар сурати чунин сурат гирифтани рақобат метавонад Абдукаримзода Маҳмуд ғолиб шавад ва рақобат бисёр бошиддат аст. ва инҷо ду имтиёз боз ба Абдукаримзода Маҳмуд дода мешавад аз ҷониби довар. ва шумораи имтиёзҳо 4-0 мешавад. Маҳмуд кӯшиш дорад. Маҳмуд кӯшиш мекунад ки боз инҷо як партофте анҷом бидиҳад ва боз шумораи имтиёзҳояшро боло бибарад то ки ба пирӯзӣ наздик шавад. ва инҷо довар манъ мекунад рақобатро ва аз Шоев Субҳон хоҳиш карда мешавад аз ҷониби довар ки кор кунад ва талош кунад ки ба ҳамин рақобат як зебогие нишон бидиҳад, як рақобати зеборо нишон бидиҳад. чунки камфаъол аст Субҳон, зеро ки ӯ рӯ ба бохт дорад ва бояд ӯ талош кунад ки имтиёз ситонад аз Маҳмуд. ва дақиқаи сеюми рақобат аст байни ҳар дуи ин варзишгарон ва вақт манъ карда мешавад. баъди чанд лаҳза боз дигарбора варзишгарон барои идома додани рақобат бармегарданд ва ҳисоб 4-0 аст бар суди Абдукаримзода Маҳмад. аниқтараш Маҳмад будааст. узр тамошобинони гиромӣ, инҷо лаҳзаҳои такрор миёни ҳар дуи ин варзишгарон Абдукаримзода Маҳмад ва Шоев Субҳон пешниҳоди шумост тамошобинони азиз. ва лаҳзаҳое ки Маҳмад аниқтараш инҷо партофтҳои зеборо нишон дод. дигарбора баргаштанд ҳар дуи ин паҳлавонон барои идома додани рақобат. дақиқаи 4-уми сабқат шурӯъ шуд ва бо ҳамоно бо ҳисоби 4-0 Абдукаримзода дар пеш аст. рақобат фуршидат сурат гирифта истодааст ва Субҳон ҳам кӯшиш мекунад ки инҷо
امتیاز به دست بیارد و دیگر باره عبدالکریمزاده توانست دو امتیاز دیگر را صاحب شود و رقابت منع کرده می شود، زیرا که الکی عبدالکریمزاده توانست در دقیقه چهارمی رقابت غالبیت صاف را مال خود نماید. همین طور غالب می شود و راه می گیرد به سبقت بعدی. تقدیم کرده می شود سیدخان پایدار و دوی حضور مهر و میدان نوارد میشود وزن 70 کیلوگرم غایبزاده حاکم شهر دوشنبه باباyev امینجان خطلان 2 شهر کرد. سیدخان پایدار هستند شهر دوشنبه گدای حضور مهر شهر دوشنبه. тамошобинони азиз, рақобат барои ҷои сеюм дар вазни 61 кило миёни Шоюф Субҳон бо Абдукаримзода Маҳмадулло оғоз мешавад. дар рақобати қаблие ки бо номҳои ин нафарон ду нафари дигар баромада буданд, каме иштибоҳ шудааст аз ҷониби анамин нафароне ки даъват карданд паҳлавононро. ва инҷо мо дигарбора рақобати Шоюф Субҳон ва Абдукаримзода Маҳмадуллоро пешниҳоди шумо мекунем ки вохӯрӣ барои ҷои сеюм аст. ва инҷо рақобат оғоз шуд, дақиқаи аввал аст ва ҳар дуи паҳлавон кӯшиш мекунанд дар инҷо барои ба даст овардани имтиёзи аввал. бояд қайд намоем ки Шоюф Субҳон бо либосҳои сурх ва Абдукаримзода Маҳмадулло бо либосҳои кабуд барои ғолиб омадан дар вазни 61 килограмм барои ҷои сеюм кӯшиш карда истоданд ва то ба ҳол имтиёзе аз ҷониби ҳар дуи ин паҳлавонон ба қайд гирифта нашудааст. довар дигарбора сабқатро манъ мекунад ва ба паҳлавони кабудпӯшида мегӯяд ки дар рақобат фаъол бошад ва 30 сония ба ӯ вақт доданд ки фаъолии худро нишон диҳад. агар фаъолии худро нишон дода натавонад дар 30 сония, ҳарифи ӯ яъне Шоюф Субҳон соҳиби имтиёз мешавад ва аллакай Маҳмадулло кӯшиш дорад ва фаъолии худро нишон дода истодааст. ва инҷо ду имтиёз ба Маҳмадулло дода мешавад ва намин огоҳие ки довар ба ӯ дод ки фаъол бошад, ӯро каме бедор кард ва ӯ имтиёз кор кард. 2-0 рақобат бар нафъи Маҳмадулло Абдукаримзода аст. дақиқаи дуюми рақобат сипарӣ мешавад. ва Субҳон бояд инҷо кӯшиш кунад, талош бикунад ки дар баробари Маҳмадулло имтиёз ситонад аз ӯ, зеро ки ҳоло дар пеш вақт зиёд аст ва ӯ метавонад ки баробар кунад имтиёзҳоро ва метавонад ҳатто имтиёзи лозимаро ба даст оварда барои нишони биринҷӣ кӯшиш кунад. ва инҷо ду имтиёзи дигар боз Маҳмадулло бар суди худ анҷом медиҳад. боз ду имтиёзи дигар ва шумораи имтиёзҳо 6-0 мешавад.
و محمدالله بعد همون آگاهی که داور به او داد که فعال باشد بسیار فعالانه کار کرده ایستاده است و با 6 امتیاز در پیش است و در صورت 4 امتیاز دیگر به دست آوردن محمدالله غالب می شود و صاحب مدال برنجی چمپیونات تاجیکستان و به گشتینه طرز آزاد در سال 2024 می گردد. رقابت بعد 3 دقیقه باز داشته می شود و بعد از چند لحظه توقف باز برمیگردند و رقابت را ادامه میدهند پهلوانان و داور همینطور و رقابت را منع میکند. باید قید نماییم که شایف صبحان با عبدالکریم زاده محمدالله رقابت برای نشان برنجی وزن 61 کیلو. اینجا نوارهای تکراری را در رقابت اینها ما بعد از انجام یافتن رقابت هر دوی اینها پیشنهاد شما میکنیم که چگونه محمدالله توانست امتیاز به دست بیارد و دیگر باره برگشتن هر دوی پهلوانان و آغاز می شود. همین دیگر باره رقابت هر دوی آنها دقیقه 4 رقابت آغاز شد. حساب 6-0 بر سود محمدالله عبدالکریم زاده می باشد. در صورتی که سبحان باید بسیار فعال باشد لیکن محمدالله فعالی را از دست نمی دهد. باز یک امتیاز دیگر را به دست می آورد زیرا که سبحان از انمان میدان بیرون شد و محمدالله شماره امتیازهایش را 7-0 کرد و با این نتیجه محمدالله در پیش است و تلاش دارد که هرچی زودتر باز امتیاز به دست آورده غالب شود و اینجا 2 امتیاز دیگر باز امتیاز و علاقه این غالبیت است که محمدالله عبدالکریم زاده توانست پیروزی صاف را به دست بیارد و همینطور واخور اینها برای جای سیوم بود و عبدالکریم زاده محمدالله توانست که با حساب 11-0 رقابت را بر سود خود انجام بدهد. رقابت آغاز می شود. رقابت دیگر در همین وزن است. رقابت پیرو با بزرگمهر و دقیقه اول رقابت آغاز شد و هر دوی پهلوانان تلاش بهر پیروزی را می کنند و باید قید نماییم که سریخانوف پیرو با گدایف بزرگمهر تلاش بهر پیروزی است و اینجا 2 امتیاز به سریخانوف داده می شود و او باز کوشش میکند که امتیاز به دست بیارد و تلاش های او نسبت به بزرگمهر بسیار هم زیاد است. داور رقابت را منع میکند و از مرکز میدان دیگر باره رقابت آغاز می شود. سریخانوف پیرو با گدایف بزرگمهر. باید بگوییم که سریخانوف پیرو با لباس‌های کبود و گدایف بزرگمهر با لباس‌های سرخ تلاش بهر پیروزی کرده ایستادند. حساب 2-0 بر سود سریخانوف پیرو است و اینجا یک چرخش بود از جانب سریخانوف پیرو و او میخواهد باز هرچه زودتر امتیاز به دست بیارد. بزرگمهر هم تلاش میکند که
то ки ҳисобро баробар намояд ва инҷо рақобат боз дошта мешавад ва дигар бора аз маркази майдон шурӯъ мегардад рақобати Бузургмеҳр бо Пайрав. اینجا تماشابینان گرامی بعد این رقابت مراسم جایزه سپاری می شود و سپس باز رقابت هایی که برای نشان های طلا در همه وزن ها صورت می گیرد، وزن های باقی مانده انیبترش. و اینجا باز یک پرتافت بسیار زیبا بود از جانب گدایف بزرگمهر و غالبیت را همین طور به دست می آورد در حالی که سریخانوف پیرو در صف پیش بود و کوشش های زیادی گدایف بزرگمهر بود که با یک پرتافت بسیار هم نتیجه آور و بسیار هم زیبا و غالبیت را صاحب شد و پیرو ناکام گردید. بسیار یک پرتافت عالی را انجام داد بزرگمهر. و گدای بزرگمهر برای جای سیوم رقابت را ادامه میدهد و این رقابت دوره تسلی بخش انیقترش پیشنهاد شما بود و بزرگمهر میتواند برای مدال برنجی در سبقت بعدی کوشش نماید. تماشابینان گرامی بعد چند لحظه مراسم جایزه سپاری صورت میگیرد و بعد از مراسم جایزه سپاری باز رقابت ها برای جای سیوم و وزن هایی که باقی ماندن رقابت های نهایی پیشنهاد شما میگردد. وزن 125 کیلو تیار شدیم برای بکنید. وزن 125 کیلو تیار شدیم برای بکنید.
خب تماشاگران گرامی، سبقت نوبتی در وزن 79 کیلوگرم میان یورماتوف ایدیبک با ستارف عبدالخلیل آغاز می شود و باید قید نماییم که یورماتوف ایدیبک ولایت سوغد رو نمایندگی میکند. عبدالخلیل باشد دسته دوشنبه را. رقابت میان اینها آغاز می شود تماشاگران گرامی و اینجا هر دوی پهلوانان کوشش میکنند بهر پیروزی. باید قید نماییم که ایدیبک با لباس‌های سرخ و اینجا یک پرتافت بسیار هم زیبا بود از جانب ستارف عبدالخلیل و از جانب داور 4 امتیاز و گذاری کرده شد. باز اینجا از جانب ستارف 2 امتیاز دیگر 8 امتیاز می شود و اینجا الکی غلبه است با حساب 10-0 در کمترین از 1 دقیقه توانست عبدالخلیل رقیبش را با نتیجه بسیار هم بزرگ 10-0 شکست بدهد. یک رقابت بسیار هم کوتاه، یعنی یک رقابت بسیار هم زیبا بود از جانب عبدالخلیل ستارف ورزشگر از دسته دوشنبه. اینجا نوارهای تکراری پیشنهاد می شود و ببینید که چگونه یک پرتافت بسیار عالی بود از جانب عبدالخلیل. رقابت نوبتی در وزن 79 کیلوگرم میان ابراگیموف تیمور با فیض‌زاده فردوس. رقابت آغاز می شود و پهلوانان بهر پیروزی کوشش می کنند و باید بگوییم که ابراگیموف تیمور با لباس‌های سرخ و فردوس فیض‌زاده باشد با لباس‌های کبود. تلاش بهر پیروزی است و اینجا هر دوی پهلوانان کوشش میکنند بهر پیروزی و تلاش می‌ورزند که نتیجه اول را هر دوی آنها، یعنی هر دوی پهلوان اساس انیقترش کوشش میکنند که غالبیت را به دست بیارند و امتیاز اول را صاحب شوند. دقیقه اول رقابت میان تیمور با فردوس سپاری می شود و همانا امتیاز به قید گرفته نشده است و رقابت همانا ادامه دارد و داور اشاره می کند که در حالت درست اینجا رقابت نمایند پهلوانان و تیمور کوشش می کند اینجا که امتیاز به دست بیارد و تلاش‌هایش نسبت و اینجا با چی نتیجه انجام می‌یافته باشد. این حالتی که برای فردوس بسیار هم مشکل به حساب می‌رود و کوشش‌های تیمور ابراگیموف بسیار زیاد بود و الکی صاحب 2 امتیاز گردید تیمور و داور با فردوس هم یک امتیاز دیگر می‌دهد. در اینجا حساب 2-1 است. و اینجا کوشش ها زیاد است از جانب فردوس و امتیاز 2 امتیاز داده می شود از جانب داور و حساب 3-2 می شود. کوشش های فردوس بعد از آنه که امتیاز اول را تیمور به دست آورد زیاد است اینجا و پیش صف است نسبت به رقیبش. حساب 3-2 دقیقه سیوم رقابت جریان دارد. هر دوی پهلوان بهر پیروزی کوشش میکنند و یادرس میشویم که برای غالبیت در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتن طرز آزاد در سال 2024 پهلوانان مبارزه میبرند. زیاد کوشش میکنند هر دوی پهلوانان
барои имтиёз талош варзида истоданд ва кӯшиши онҳо баҳри пирӯзӣ аст. ва инҷо Тимур кӯшиш мекунад як имтиёз ба ду имтиёзи дигар ба Фирдавс дода мешавад ва аллакай ӯ имкон дорад ки ғалаба кунад. ва довар ишора мекунад ки рақобат боз дошта мешавад ва баъди чанд лаҳзаи дигар бора варзишгарон рақобатро идома медиҳанд. лаҳзае танаффус мешавад ва сипас идома медиҳанд. Инҷо ҳамон лаҳзаҳое ки Фирдавс бо Тимур лаҳзаҳое ки ба онҳо имтиёз овард аниқтараш рӯи навор аст дар лаҳзаҳои такрорӣ ва тавре ки гуфтем баъди чанд лаҳза онҳо бармегарданд ва рақобати онҳо боз идома меёбад. паҳлавонон дигарбора баргаштанд ва довар ишора мекунад ки рақобат шурӯъ шавад ва инҷо тавре ки қайд кардем ҳисоб 5-2 бар суди Файзода Фирдавс ҷараён дорад ва Тимур ҳам кӯшиш мекунад ки имтиёз ба даст биёрад, зеро ки ӯ рӯбабохт аст. ва кӯшиш карда истодааст Тимур ки дар инҷо як партофте анҷом диҳад ва соҳиби имтиёз шавад. ва довар инҷо ва аллакай аз ҷониби довари кунҷи имтиёз ишора мешавад ва аз ва инҷо як партофти бисёр ҳам натиҷаовар буд ва 4 имтиёз баҳогузорӣ шуда аз ҷониби довар ва Фирдавс шумораи имтиёзҳояшро ба 9 баробар кард. як партофти дар ҳақиқат олӣ буд аз ҷониби ӯ. рақобат ҳамоно идома меёбад. 9-2 бар суди Фирдавс аст. инҷо натиҷагирӣ ва Фирдавс кӯшиш дорад ки ҳарчи зудтар ғолиб шавад ва инҷо Тимур ҳам баҳри пирӯзӣ талош мекунад ва инҷо интизор шудан ҳеҷ кореро ба бор намеорад. аз ин рӯ бояд рақобат кард то ки имтиёз ба даст овард. аз ин хотир бояд Тимур бисёр кӯшиш кунад, зеро ки Фирдавс дар пеш аст ва инҷо Фирдавс ҳам баҳри пирӯзӣ кӯшиш мекунад ва аз ҷониби довар 2 имтиёзи дигар ба Фирдавс дода мешавад ва шумораи имтиёзҳои ӯ 11 мешавад. аллакай идома меёбад рақобат. дақиқаи 5-уми дидори ин ду паҳлавон ба охир мерасад ва дақиқаи 6-ум шурӯъ мешавад. Тимур бо Фирдавс камтар аз 1 дақиқаи дигарро дар пеш доранд ва дар сурате ки бо ин натиҷа рақобат ҷамъбаст шавад Фирдавс ғолиб мешавад ва дар сурате ки кӯшиш кунанд ва соҳиби имтиёз шаванд метавонанд қабл аз анҷоми рақобат ғолиб шаванд. рақобат инҷо ба анҷом мерасад, зеро ки Фирдавс тавонист анамон имтиёзи бисёр ҳам заруриро ва имтиёзи натиҷаоварро анҷом бидиҳад ва бо натиҷаи 13-2 Тимур Ибрагимовро шикаст дода ғалабаро моли худ намояд. инҷо анамон лаҳзаҳои такрор дар анамон рақобати Тимур бо Фирдавс пешниҳоди шумо мегардад. тамошобинони азиз,
рақобат барои ҷои сеюм дар вазни 61 килограмм миёни Гадоев Бузургмеҳр бо Ибронов Ёқуб. ҳардуи паҳлавон кӯшиш мекунанд баҳри медали биринҷии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон. ва инҷо аллакай дар лаҳзаҳои аввал Ёқуб Ибронов соҳиби ду имтиёз мешавад ва талошҳояш зиёд аст баҳри имтиёзҳои дигарро ба даст овардан. бояд қайд намоем ки ҳардуи паҳлавон шаҳри Душанберо намояндагӣ мекунанд. Гадоев Бузургмеҳр бо Ибронов Ёқуб. ва Ёқуб бо либосҳои кабуд ва Бузургмеҳр бо либосҳои сурх дар инҷо баҳри пирӯзӣ мубориза бурда истоданд. ва инҷо як имтиёзи дигар боз ба Ибронов Ёқуб дода мешавад аз сабабе ки рақибашро аз анамон майдон гӯем берун кард. 3-0 дақиқаи дуюми рақобат шурӯъ шуд ва ҳамоно Ёқуб дар пеш аст ва ду имтиёзи дигар аллакай ба даст овард. ва инҷо боз соҳиби имтиёз мешавад Ёқуб 7-0. дар сурати се имтиёзи дигарро ба даст овардан ӯ пирӯзиро ба даст меорад. ду имтиёз, як имтиёзи дигар лозим аст барои Ёқуб барои пирӯзӣ ба даст овардан ва соҳиби медали биринҷӣ гардидан дар вазни 61 килои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзи озод дар соли 2024. 9-0 аст. Як имтиёзи дигар ва инҷо як партофти бисёр олӣ буд аз ҷониби Ибронов Ёқуб ва ҳамин тавр Ёқуб тавонист бо як партофти тиллоӣ ҳам гӯем хато намекунем ғолибият ба даст биёрад ва медали биринҷиро дар чемпионати ҷумҳурӣ оид ба гӯштини тарзи озод дар соли 2024 ба даст биёрад. ва шумо бубинед дар лаҳзаҳои такрорӣ ки чӣ гуна Ёқуб партофти зеборо анҷом дод ва намон имтиёзҳои ба даст овардаи Ёқуб Ибронов инҷо ба намоиш дода мешавад. вазни 79 рақобат барои ҷои сеюм. Саторов Абдухалил бо Бобоҷонов Манучеҳр рақобатро шурӯъ карданд ва онҳо баҳри пирӯзӣ аниқтараш барои медали биринҷии ин вазн талош доранд. Саторов Абдухалил бо либосҳои сурх аст ва инҷо соҳиби имтиёз мешавад. аниқтараш 4 баллро ба даст меорад Абдухалил дар лаҳзаҳои аввали рақобат ва Манучеҳр бояд дар идома кӯшиш бикунад, талош бикунад ки баҳри имтиёзро баробар карданд ва аллакай 5 имтиёз доданд ба Абдухалил Саторов. ин аввали рақобат аст ва инҷо Бобокалонов имкон дорад ки аллакай инҷо Бобокалонов имтиёз ба даст меорад.
امتیاز به دست می‌آورد. 4 امتیاز از جانب داور با منوچهر داده شد و حساب 5-4 میشد. باز اینجا 2 امتیاز دیگر با منوچهر الکی او پیشصف میشود. بعد یعنی همون امتیازی که عبدالخلیل یک امتیاز 5 بالا را کار کرد، یک بار منوچهر هم از خواب بیدار شد و 6 امتیاز به دست آورده پیشصف شد. و دقیقه دوم رقابت 2 امتیاز دیگر باز با منوچهر 8 امتیاز را به دست آورد و یک پرتافت دیگر 2 امتیازه از جانب عبدالخلیل بود. حساب 8-7. هر دوی ورزشکاران کوشش دارند، تلاش میکنند که غالب شوند، چون که با دست آوردن نشان برنجی در مسابقه جمهوریوی کار سهل نیست. و 2 امتیاز دیگر باز با ستارف داده می شود و او الکی باز پیشصف شد. بعد از اون که منوچهر یک باره یک درخشش داشت، باز نوبت با عبدالخلیل ستارف رسید که او باز پیشصفی را در اختیار گرفت. هر دوی پهلوانان تلاش دارند بهر به دست آوردن امتیازها و اینجا تلاش های منوچهر زیاد می شود. 1 امتیاز حساب را برابر می کند. منوچهر 1 امتیاز دیگر با عبدالخلیل هم داده می شود. انیقترش اون حسابی که امتیازی که انیقترش با منوچهر داده شد باز پس گرفته شد و امتیازی انمون 1 بالا با عبدالخلیل داده شد به خاطر از انمون گلیم برآوردن رقیبش. اینجا میبینیم، فکر میکنم که اینجا امتیاز باید با منوچهر داده شود، ولیکن این را داوران انیقترش امتیاز از منوچهر بوده است و اینجا از عبدالخلیل گرفته می شود و امتیاز با منوچهر داده می شود. داوران باز خواهش میکنند که یک بار دیگر نوار را ببینند، ولیکن اینجا ما نظر کردیم و فکر میکنم که 1 امتیاز مال منوچهر بود و این را باز داوران خوبتر میدانند، زیرا که در اینجا یک چرخش کرد و رقیب را برآورد. ولیکن این بسیار مشکل است که کدام آنها را بها گذاری کنند. برخی از مخلصان به کبود میگویند، برخی از مخلصان به ورزشکاری لباسی سرخ. و تصدیق شد که این 1 امتیاز با جانف منوچهر داده شود. الکی منوچهر پیشصف می شود. رقابت برای جای سیوم در این وزن بسیار پرشده صورت گرفت و اینجا تلاش های منوچهر و اینجا یک پرتافته بود و 4 امتیاز با منوچهر داده می شود و او پیشصفی خود را ادامه می دهد.
و اینجا رقابت باز داشته می شود و بعد چند لحظه دیگر باره آنها رقابت را ادامه می دهند. استاد اینجا لحظه های تکراری انیقترش منوچهر با عبدالخلیل روی نوار بود که یک پرتافتی بسیار هم عالی از جانب منوچهر در اینجا نشان داده می شود. انا این پرتافت را بینید که چگونه زیبا بود. رقابت عبدالخلیل ستاروف با منوچهر باباجانوف دیگر باره آغاز می شود. حساب 15-9 است و منوچهر در پیش است. و اینجا یک عملکرد از جانب عبدالخلیل. یک پرتافت بود از جانب منوچهر که پرتافتی نتیجه آور بود و همینطور او غالب شد. پرتافتی در حقیقت امتیاز آور و غلبه آور از جانب باباجانوف در اینجا سرعت گرفت و در لحظه های تکراری میبینیم که چگونه او یک پرتافت زیبا رو نشان داد و غالب جای سوم گشت. وزنای 61 کیلوگرم فینالیستای 61 70 86 تایور تایور شه برای برآمدن وای میبینیم بشه اکران کنم تریکوتا اونجا پوشه و تریکوتا پوشه تایور شه بشه اکران کنم فینالیستای بگیریم دمت کنم فایزاده فیردوس پول بسوما فایزاده فیردوس پول بسوما برای جای سیو وزن خودی کنم تایور شه ایوون تنم ابراهیم بشه اکران کنم میبریم آجا رقابت نوبتی برای جای سوم در وزن 79 کیلوگرم بین فیضزاده فردوس و خلف اسامه آغاز شد و ورزشکاران تلاش بهر پیروزی میکنند و فیضزاده فردوس با لباسهای کبود و خلف اسامه باشد با لباسهای سرخ تلاش بهر پیروزی است و هر دوی پهلوان کوشش میکنند که در آغاز رقابت امتیاز اولین را به دست بیارند. اینجا یک عملکرد از جانب و اینجا پرتافتی بسیار هم عالی بود. 5 امتیاز به گذاری کرده شد و تلاش های اسامه اینجا زیاد است و او کوشش میکند هرچه زودتر غالب شود و او علاقه صاحب 7 امتیاز است. انیقترش پرتافت از جانب اسامه در حالت بسیار هم زیبا سرعت گرفت و اینجا تلاش های او همان زیاد است و او میخواهد در دقیقه های اول غالب شود و اینجا باز امتیاز به دست میآورد اسامه و همینطور غالب می شود. در یک دقیقه توانست اسامه خلف صاحب 11 امتیاز غلبه آور شود و مدال برنجی را در وزن
79 килограмм моли худ намояд ва ин рақобатҳои ҷои сеюм дар вазни 79 килограмм буд ва инҷо як партофти зебое ки Усома анҷом дод ва инҷо дар наворҳои такрории пешниҳодӣ шумо гашта истодааст. тамошобинони азиз, навбатро ба ҳамкорамон Некрус Сатторов медиҳем ва рақобатро ҳамкорамон ҷараёни рақобатҳоро ҳамкорамон идома медиҳад. бо шумо хайру хуш мекунем. бинандаҳои азиз, мухлисони гӯштини тарзи озод, инак навбат ба он расид ки нерӯсанҷии ниҳоӣ вазни то 61 килоро миёни ин ду варзишгари бомаҳорат ки ҳамаи рақибони худро гузашта кардану ба ин марҳила омада расиданд. яке Ҳасан Маликов аз шаҳри Душанбе, дигаре Муҳаммад Икромов. ҳар ду паҳлавон ки бисёр нерӯсанҷиҳои ҳассос доштанд дар даврҳои гузашта, ин навбат барои нишони тилло ва унвони қаҳрамонӣ нерӯсанҷӣ мекунанд. оҳо, талош аз сӯи Муҳаммад Икромов, вале инҷо бисёр ҳам Ҳасан гӯем ки дар ҳамон зери дасти худ, дар чанголи худ рақибро доштааст ва мехоҳад ки дар ҳамин нуқта кори шоёнро анҷом бидиҳад, вале ҳоло то ҷое ба ӯ даст ҳам меёбад ва ба ҳамин тартиб бибинем ки имтиёз ба даст омад. ҳолат аз лаҳза аз ҳолати ист идома меёбад. боз ҳам фаъолӣ аз сӯи Икромов. ой 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 ой, воқеан як партофти оташину пурэнержӣ буд ки ҳамагии мухлисони ин риштаро ба по хезонд. хуб, инҷо эътироз аз сӯи сониясанҷҳои варзишгар аз шаҳри Душанбе, Ҳасан Маликов. хуб, акнун идома ана ҳамон арзёбӣ гардид партофте ки бисёр васфаш кардем ва акнун идомаи ин нерӯсанҷии бисёр шадидро мо таваҷҷӯҳ мекунем. мухлисӣ ва ҳаводорӣ аз ҳарду ҷониби майдон барои варзишгарон бисёр ҷараён дорад ва ин ҳама албатта ки ангезаи иловагӣ хоҳад буд барои ин ду паҳлавони хушном. хуб, имтиёз ҳамоно 5-0 ба нафъи муҳаммад арзёбӣ аст ва кӯшиш аз сӯи Ҳасан низ инҷо канор нест ва бисёр лаҳзае ки имкон буд барои натиҷаро иваз кардан.
خب اکنون هولو دو دقیقه یک دقیقه دیگر در پیش است و تا انتها همگی زیاده از 3 دقیقه. خب تفاوت به 7 میخیزد و 3 امکانیت دیگر میتواند اکراموف رو قبل از مهلت غالب بسازد. فشار میارد هر یک انا همون خول، هر یک انا همون امتیاز برایش مهم است. در نظر دارم مالیکوف رو. و به همین ترتیب اون نیز گویم که مقاومت نشان میدهد، چون 3 خول دیگر میتواند او را از نشان طلا کنار بگذارد. وقتی اساسی و 3 دقیقه که در مرحله اول برای ورزشکاران بخشیده شده بود به انتها آمد و اکنون لحظه های تکراری رو توجه میکنیم. انا همین لحظه بسیار پرتافتی خوب بود، ولی متاسفانه اونجا و نه متاسفانه نه، اینجا همین پرتاف بود که ارزیابی گردیده بود. خوب ادامه میدیم دوستان عزیز. اکنون این نیروسنجی بسیار شدید و نیروسنجی شام ادامه مییابد. خب اکنون توصیه ها از این جانب هم می شوند که با حسن آواز بسیارتر بلند است و مشورت از جانب ستادی. بسیار لحظه ناقلای برای حسن مالیک. خب یک امتیاز است. حالا با قولی که میگویند امید از همه آخر خاموش می شود. برای همین امکان برای حسن مالیکوف هست، ولی اکراموف نیز اینجا از مهنت و زحمت خود که 7 خول را به دست آورد دفاع میکند، یعنی نمیگذارد که رقیب او را تسلیم بسازد و امتیاز را با امتیاز او نزدیک بسازد. اکنون لحظه ای که اینجا کمی راهجویی میکنند، گره کشایی میکنند و بسیار در توجه هستند. یک خطاگی میتواند که این رقابت رو نقطه گذار باشد. بسیار در همدیگر پیچیدند تا قدری که نمیتوانند هنر نشان بدهند. اینجا بسیار گویم که لحظه حساس برای ورزشکاران در مرکز میدان است، چون اینجا همگی توجه صرف به آنها روانه گردیده ایستاده است. کم فعالی با آن آورد که یک آگاهی بگیرد محمد اکراموف. اوه بسیار کوشش خوب، ولی یکم سرعت آنجا لازم بود و با قول همون فشاری که بر محل باید اجرا میکرد. اوه بسیار نزدیک، بسیار نزدیک و باز یک امتیاز دیگر برای از دایره بیرون کردن رقیب با حسن مالیکوف بخشیده می شود. 5 امتیاز دیگر نمی رسد تا اینکه حداقل 5 امتیاز دیگر نمی رسد که پیروزی به دست بیاره. توجه میکنیم اینجا. واقعا
акнун инҷо кор барои Ҳасан Маликов бисёр душвор пешбинӣ шуд ва аниқтараш роҳандозӣ шуд. ва бибинед ки ба ҳамин тартиб Муҳаммад Икромов бо бартарӣ 8 хол қаҳрамони Тоҷикистон мегардад. Муборак бошад. وزن 70 کیلوگرم مگنیم برآورد کرده می شود با بویف امینجان خدماند احمد مصطفی ولایت سوخ شهر اصفهان. دوستانی عزیز تا اونه که نوارهای تکراری رو میبینید من به شما اعلام میکنم که از نزد آینه نیلگون دور نباشید چون که نیروسنجی باز هم شدت میگیرد. این تنتنه معرکه واقعا گوشتینی طرزی آزاد در تالار دانشگاه ملی تاجیکستان برپا می شود. عزیزان دلباختگان رشته طرزی آزاد انیقترش گوشتینگیری طرزی آزاد متوجه میشیم به نیروسنجی وزن تا 70 کیلو که میان ورزشگران ارزنده امینجان بابایف با انا همون لباس سرخ و مصطفی احمدов با تریکو و یا یکتک کبود مرکز میدان را اختیار میکنند و ببینید که مصطفی اینجا از بالا رقیب رو در زیر دستهای خود جای داده است. فشار از جانب او بر رقیب بیشتر می شود. علنگه واقعا 4 خل حق و حلال بعد آن همین پرتافت بسیار شدید. اکنون مصطفی اکتفا نمیکند ادامه میدهد تا اینکه 2 خل دیگر رو در آن همون آخرین لحظه نصیب نام خویش و حق و حلال خود گرداند چون هر یک خل برایش بوی پیروزی و برایش شهد پیروزی میارد. مصطفی احمدov ورزشکاری که در میدانداری های عرصه قهروی و جهانی نه یک و دو بار میهن عزیز ما را معرفی کرده است. خب هرچند امینجان اینجا عکس العمل زیر نشان گرفته است ولی انام فشار رقیب و فاصله گیری خوب اینچنین تایمینگ خوبی مصطفی وادار میسازد که او باز هم برتری را به نفع خویش ثابت بسازد. 2 خال دیگر باز نصیب نام مصطفی احمدov. یک کوشش و غیرت دیگر مصطفی را قهرمان قبل از مهلت اعتراف میکند. فشار میارد که هیچ کی نشد یک خل را قلم به دست بیارد. میشود 1 خل ارزیابی میگردد به نفع احمدov. ببینید 1 امتیاز دیگر و کار به انتها میرسد و خلاص. فکر کنم مصطفی فشار میارد تا اینکه 1 خل دیگر رو بگیرد و 10-0 پیروزی با مصطفی احمدov و نشان طلای نوبتی
чемпионати Тоҷикистон аз риштаи Гӯштини Тарзиёзод ҳаққу ҳалол ва насиби номаш гардид. Муборак бошад. Лаҳзаҳои такрориро мушоҳида мекунем ва мегзарем ба вазни то 79 кило. جایزه‌سپاری وزن 61 کیلوگرم. وزن 61 کیلوگرم آماده شود برای بزرگان. وزن 61 کیلوگرم. آماده باشه برای بزرگان. وزن 72 کیلوگرم. Икромов Сомонҷон, Евлоев Магомед. На кого приглашается вес 79 килограмм. Финальной встречи. Судья олимпийской категории Темур Батырмак. дӯстони азиз, дигарбора шуморо хайрамақдам мегӯем ба тамошои нерӯсанҷиҳои чемпионати Тоҷикистон, аниқтараш нерӯсанҷиҳои интиҳоӣ, яъне финалӣ. вазни то 79 кило Сомонҷон Икромов варзишгар аз Кунҷи Сурх ва Магомед Ивлоев аз паҳлӯи кабуд бо либосҳои кабуд майдондориро оғоз карданд ва мебинем ки ин нерӯсанҷие ки
интизораш буданд ва ба қавле бисёр пурэнержӣ хоҳад гузашт, то куҷо ана ҳама ҳамин интизориҳоро метавонад ки яъне ки қонеъ гардонад. акнун ҳоло анқариб 1 дақиқаи нерӯсанҷӣ ҳеҷ роҳкушоӣ, гиреҳкушоӣ ва ё чеҳракушоӣ дида намешавад. довар низ инҷо ёдрас мекунад ки боз ҳам бояд бештар дар талошу дар идомаи нерӯсанҷӣ боз ҳам шадидтар хоҳад шуд, умедвор ҳастем албатта. ва инҷо Сомон Икромов фишорро дучанд мекунад аз чанд лаҳза қабл. барои боз ҳам бештар дар ҳаракат будан ва корро ҷараён додан довар ба ҳарду варзишгар як фаҳмондадиҳӣ низ рӯи даст гирифт ва акнун гуфт ки дар ҷараён бошед. албатта ҳоло аз ана ҳамин нуқта ва аз ана ҳамин лаҳза дур нестанд варзишгарон ва тоби кори якдигар кушода нагашта истодааст.
хуб дӯстони азиз, ҳоло ба Ивлоев як имтиёз дода шуд. Ин ҳам бошад барои ана ҳамон лаҳзае ки мо шоҳиди он гашта будем. ва акнун бубинед ки Сомон боз фишорро дигарбора дучанд мекунад ва Ивлоев бошад барои аз хат берун кардани рақиб дар талош аст. даври аввали рақобат ба анҷом расид. хуб дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ ба лаҳзаи бисёр ҷолиб ки ин раунди ду аст ва охирин 3 дақиқае ки дар зери даст доранд ва метавонанд ки дар ҳамин марҳила дурахшиши хубтар дошта бошанд нисбат ба нимаи аввал. хуб боз инҷо чӣ ҳолати дигар довари марказӣ инҷо ишора мекунад. хуб идома дорад нерусанҷӣ. бисёр хуб ва як ҳамлаи хубро инҷо ба кор бурд, вале рақиб зур бартараф намуд. хуб дастгириҳо аз нишастҷойҳо бениҳоят баланд мешавад ва лекин ин нерусанҷӣ ранги дигар намегирад. мутаассифона ҳоло имтиёз ба нафъи Ивлоев барои рақибро аз пушт контрол ва ё аз пушт ҷой гирифтан. мебинем ки акнун дар ин кор Сомон чӣ муқовимат нишон медиҳад. хуб мо ростӣ аз ин дидор интизориҳои дигар доштем, партофтҳои бештар, фишорҳои пай дар пай ва инчунин ҷараёни вижа, вале ҳоло ками андар кам ба назар мерасанд он интизориҳои мо. дақиқаи охири нерусанҷӣ ҷараён мегирад ва сонияҳо лаҳза ба лаҳза камтар мешаванд барои Ивлоев. албатта ки пешсаф аст. лаҳзаи қаҳрамонӣ оҳиста оҳиста фаро мерасад, вале Сомон сар ба таслим намеорад. 30 сонияи дигар ӯро дар пеш аст то ин ки натиҷаро дигар кунад. бовар кунед бисёр имтиёзи кам аст ва барои ҳамин бояд ки кӯшишро ба харҷ бидиҳад. як ду имтиёзи дигар боз аст ана ҳамон лаҳзае ки ду имтиёз бештар барои Ивлоев насиб дониста шуд.
ببینید با نشان دادی 5 خال магомед ивлоев пешсаф гардид. хуб акнун дӯстони азиз сомон нишони нуқра ва магомед ивлоев нишони тиллоро ба даст овард. лаҳзаҳои такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем.